iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta pare Badong? Ay, kat nasayad mo da, pare. Ay, kas makita kat. Limok magkanay. Ay, naku naman, pare. Sabali at talaga mo ti umas asinso ti buhay na. Ay, win mo ta, pare. Ay, magilibre ka mga ran. Iti merienda ta, pare. Ariglado, pare. Marikwanang. Apay ka day, kabadong. May sa karton man dita tinapay, kun may sa case, amay now. What? Nay, nagadun nga kabadong. Ay, katuwan na maray. Tamno mapnagman ni parintay. Ha? Anya! Inteng, gimatang ka iti tinapay kan mainom? Nabati mi dagita ka ni pare Badong. Iniyawid ko na. Ay, sayang. Anya? Saan mo't akayat ni pare Badong nga alaan, di nalakaw. Pangal-alaan nga tada pari badong iti kwartada. Daka mo mas dawak mo't nga ran. Tanay bumakbak ng damatan. Awan mo't ti amok at trabaho da kan ni Marituyang. Numuna ta kas lapas pasikatan nakday di apare Badong. Anya? Wow! Saan ka lalimok Bimutsog ka pa tatabads. Hanya, bads. Badong ko ng blatan, kuwaraw. Ayaw na niya. Ta saan kayo mo't ang naggapoy di snates? O nya, mabisin ka kaday. Ay, medyo nga ron tatabadaw. Apay, at akwartam dita. Ay, ada. Ibagam, numabisin ka. Tapakanan ka. Ay, anyan. Alaman nga ron tatabadaw. Wan, di kagdanag. Much money ako ngayon. Ay, pautangan nakman nga ron iti kwartam tatabadaw. Manuti kayat mau. 50 mil. Ha? Ay, 5,000 lang tatabadaw. Sige, ikang ka. 5,000 lang gayam. Mala, uray di mong bayadan. Ha? Ay, kat nagsayatan nga tatabadaw. Thank you. Day, adda tao, Badong. Sino nga taday tayo? Sak, Badong! Tatayulaw? Hey, umay ko amuan. Nunalako yun ti may sabor na nga old coins. Anakalik iti unag ti kuweba. Ay, kwa, tata. Kastoy nay. Nababakano da dya klase ti kwarta. Anya? Iso ajak pa'y nalakaw, tatayulaw. Hey, manungamin ti preso na aya. Kunada, no, kayat yaw. 5 pesos, ti bayad ti maysa. Anya? Ay, kunaklakit din no bumak na nga kaon. Saan mo't gayam? Angam di kagdanag, tata. Kamang biro kak, iti sa balya gumata. Ay, alaman nga road, Badong. Sana balin na nababa. Tinaskan kat malako. Kasanungay daytan, Badong. Naskan nga ilimed taking kwa na tipod na tuya. Nalakotan ti daddo mga old guns. Wina, ikalit ti burnay, iti sirok ti datar, ti balay ta. Anya? Iti kasta, inutin ta ngay lalakaw, no awan ton ti kwartata. Kasanon ngay ni tatayulaw. Ay, nalakalang day ta. Ibagatan, naginatang dami, nagitidaan na barbarya, iti nalaka aprisyaw. Wen anya? Apayam muna payaya. Nay, naggapuan niyaw tatayulaw. Ay, di taman balay da Badong, barok. Pasaray makita kayo ang mapandita balay da tatabado nga. Kuang amin. Jay, saan na masapol nga ibagakpaykan ka? Anya? Tapno mo yaw. Luko day di atatabadaw. Anya? Iswanuan niya man tigagaray wijay. Ibagayon kanyak. Ay, dumag ka man nga raw, ta istoryakan ka ba raw? Una, isak mi kwaraw, tata. May sa chiptanaw dito barangay tayaw. Ay, kasta ka day. Sige,
Pagaragsakak amam-amu ka, kwaraw. No kasta, ada nakali day ja ayulaw apagbaknangan, kwarog. Kasta nga rod ka now. Tidakas na. Inted na kinitataba daw. Anya! Ingkari ka nun ni tataba daw nga agsapol iti gumatang. Ang maging gaita, di nakanupay na lako tinasaong adaan na barya. Ay, ni kabadong paiti ko nam, ay awanan Nuda na barya. Sigurado anang inaday jay kagawad. Huwan nang runa, no barbarya idi pa'y ununa na apanawan. Itinamwak kinitatayulaw. Kasla maawata kaon. Nga anya? Maawata kaon. Nuapay nga adu itati kwarta datataba daw. Anya? Ay, isugayam ang nakalaslas-tog ita ni Pari Badong Swerte nga rod ni tataba dong ang kail. Ay agasam ngay dayta. Tirigat na. Lukwan na pa'y langmat ni tatayulaw. Indak man kita ni Pari Badong. Amwag, no manuti barbarya. Kayat ko akita ang ti Burnay. Burnay? Ay, unan niya. Oh! Uray siya. Kaya't kumuta makita. Ay, duwata nga rod amapan. Awan ti karga tinasawa Burnay, paray. Anya? Kinapudno na, Burnay lang abasay, tada. Ayan nga rod dayta Burnay paray. Nay, apay ti Burnay, paray. Kayat ko makita. Kendo kayat mo siya kung ti gumatang iti Burnay. Anya? Day talaga, no manuti presyo na paray. Si kamot, paray. Nalakalaang, paray. Ayan na nga rod ti Burnay. Kayat ko makita paray. Mabit lang, paray. Tayo nakalain, iti sulit ti balay, may. Ito yung paray. Dayta? Wine. Itad ko king ka, iti 5,000 apisos. Na, kaslasaan mo't nga aglang-lang nga antigo a Burnay. Ay, no di mo kaya't, adalataking ka, paray. Itad ko, iti sa balay. Ay, sige. Gatangak manlangan. Thank you, paray. Anya daytoy aburnay, inteng. Kaslamat ordinaryo laang. Anya, kitno dayta ti Burnay ang nakalida. Sa dino kano tinakakalyanda iti daytoy aburnay. Ay, jakan mo. Samot nga imbaga ni Pari Badong. Tano dito'y masakupan ti barangay tayo tinakakalyanda. Mabalain nga damot karbangam. Ay, wala niya. Nay. Itala ang malagip ko dita. Ay nainteng, di mon tumat ngamin aramatan ti utek mo. Ay, dakkel day ta apakairanudan ti barangay tayo no bilang laeng. Ayun, anya. At tayo, iti 5,000 apisos, tatayo law. Dahito'y lang tinaglakwan nyo iti Burnay. Kandag iti daan abarya. Wine, nasaysayatin day ta. Ti awan na pulaws, tata. Anya, Malala mo, tagawid kan. Kat di ka nagsubsublipay di tayo, tata. imposible mat no dahito'y lang tinaglakwan nyo. Agyaman ka pa ya. Tain sukat ko iti kwarta, dagiti daan na barbarya. Tanusan, ay awan na. Di yung mula pa kay ranudan dagijay, tatayo law. Anya, Kan may sapay, dito yung mutla ang masakupan ti barangay may, tinakakalyan nyo, tinasawa Burnay. ha, Saysayatay, no saan nga, subli pa dito yung tadyalakay. Wun nga raw. Narigaton no mamon ni parenteng. Dito'y barangay kabildatan, tinakakalyan ti Burnay. Kun amangan no ibaga na ti agpaisaw nga dadaan a barbarya. Naimbaglaki din Taimbaga nga awan karga na ti Burnay. Anya nga tano pumanaw talaangan dito'y barangay kabildatan. Ha? Mapantapay laeng iti sabali a lugar. Ay na, makadlaw ni parentingin Nukas tataramidin ta. Iso di kagdanag, tamamati mo nga awan karga ti Burnay. Kun mamati may, atiin lakog kinkwa na Burnay, ket isaw tinakali ni tatayulaw.
Dua-dua ak anggal. Ang mga notiburnay aginatang niyaw kat saan apod no nga estudyay nakalit ha? Ano? Nanginat yung antigua burnay anggal. Ha? Imposible mo't 5,000 pesos lang ti presyo na. Kasta nga taaya. Kan may sa, nalawag tinangag ko nga imbaga ni Tatay Ulaw. Nga dadahan na barbarya karga tinasawa burnay. Ha? Patsak alinang sutan na kayo ni Tata Badaw nga anggal. Ay, paypan. Hay. Sarakak man day jay. Lakay yulaw. Amuwak man ti pudnukon ko na. Ay, sana day tatibur na anakalik iday, kapitan. Sabali day ta. Ha? Ay, no kasta. Inlamang ni pare Badang ti pudpud no aburnay. Wen, kapitan. Naglibak ni Badong. Ibaga nakit din kada kayaw. Nga awan karga tibur na ya pirak. Ay, apay ngay ngamin nga inted mo kin kwa na. Eh, kuna namot nga main. Nga isukano ti makaamaw amang ilakaw. Apay, asino ko matipang tedan niyo iti nakaliyaw? Si Kakuma, kapitan. Ay! Tadito'y masakupan ti barangay mo, ti nakakalyak. No kasta? Dito'y masakupan ti barangay, ti nakaalaam. Wen, kapitan. Nga malis tumat day di abadong nga nangala. Ay, loko talaga day jay apari Badong tag-agawan na gayam. Ay, jak ko maibaga day tao eh. Ngam lino ko nakmat ngamin ni Badong. Ay. Saan gaya mamapagpiaran day di atao? Uray santa na pumanaw dito yung barangay Kabildatan. Agtarakan talangan, iti babaw, ito yan. Nay, mayat iti kasta. Saan da makadlaw, no bilang tapadakkelin ta iti husto da iti balay. Uy na, ibagatan to na dakkal, ti maganan siya, iti panagtarakan ta iti babaw. Ay, nalaing ka talaga ba daw? Iso rugyantan, ti gumatang iti materialis. Tamno pasukatan ta iti dakkal, da iti balay ta. Ay, imayak pare. Ay, sublik na iti burnay mo. Apay ngay pare. Nakasaritak nila kay Yulaw. Kahit saan kano aday ito, tinakali na aburnay. Anye. Ita, ayan tayo pudnong antigo aburnay. Kandag iti karga na abarbarya, adaan. Ay, awan pare. Awan ta mumi ti dayta. Ada nga ron nila kay Yulaw, makapanagnag. Agrason ka pa'y lagday. Yag mo kanyak. Tasak ti rumbeng amangala iti dayjay. Anye. Kukwa ti barangay Kabildatan dayjay. Sana para kada kay laang para. Paingay nga imbagam kundi pare inteng ti maipapan iti sikrito tayo aburnay. Kun pirak tatayo law. Gaputag sa saor ka, Badong. Iso amayat ka man kun saan. Nasken nga itid mun kini Kapitan Inteng tinasawa burnay. Nangagmaw paray. Ay, masapol nga ron nga makamangyawat king ka pare. Tapay mo't nga kidem ka, kat nakamulagat ka. Ay, gaputadyak kayat ang makita ti burnay. Kun pirak ang mayawat king ka. Ay, salbag kiditi kastoy abiyag. Masuron ka? Idin to tasyak ti kunada nga umawat kumaitiday ta. Intay, dakkel day ta apakairanudan ti si Bubukal a barangay tayo. Wala, maragrag sa kanak. Tadakkel day to'y makatulaw. Amang padakkel iti pundaw ti barangay tayaw. Ay na, agyaman ka taintalagdaken ka day ta. Wala! Di kagdanag. Saan lang asyak ti mairanod iti day tayo. No di kay ti kaadwan. Amin tayo abu barangay, kasjay. Nasayaat. Sa anak akas ka ni Pariba daw nga managing bubukod ataw. Ay, masapol nga ipakita ang babaan ni ti aramid mo. Wala. Aramid tapno awan ti pakasurunan ni Pariba dong kanya. Mayat, dadagaya mo ti danaw dito paraangan ti tersina maray. At pagbugwan. Wen, kabadong. Dakkel a pagyamanan tayo dayta kan ni Kapitan. Nasayat, Mike. Kamu na tinararamid na. Saan laha nga dayta? Ada pa impaarambid na arang tay di talaod. Ay,
Nakita nga raw, at dapay ginatang dalugan ti barangay. Iso adi mo gurguraan ni Kapitan, Kabadong. Tauray iso tinakaitidan ti Burnay kan pirak anakali ni Tatayulo. Inaramat namat para iti pagsayaatan ti kaadwan, tinaglakwan na. Ay, paray, suray, nung kinagurak ti panangalam iti pirak kan Burnay, idi kanyak. Ay, pakawanan na kumaparay. Ay, ewan ang yaman na pare. Ay, napakawan ka na. Ay, agyaman na paray. Kudos kada kayo, Kapitan Enteng. Katsapay ko ma, dadadupay tinasaya at ang maaramidan nyo iti barangay nyo. Katsikamat tatabadong, saan mo atagikuan, ti saan mo ako kwa. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.